وصدق رسوله النبي الصادق الأمين نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے سبھی ساتھی پیارے محبت درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرت سید حماد اللہ حالجوی رحمت اللہ علیہ فرمائندہ ہے ہکڑو مانو سॼी زندگی میں قرآن مجید نہ پڑھے ऐं मरी वञण खां पोइ उन जे मथां लखे करोड़े अध में पद में तव्हां क़ुरान मजीद जा ख़तम कढो एतिरो उनखे फ़ाइदो न थींदो जेतिरो फ़ाइदो उनखे दुनिया जे जहान जे अंदरि पाण हिकिड़ी आयत पाण सां ऐं उन जे मथां अमल करण सां थींदो इन जे करे दुनिया जे जहान में माण्हू क़ुरान मजीद पाण बि सम्झे ऐं पंहिंजे औलाद खे बि क़ुरान मजीद पढ़ाए त जेका मां आयत तिलावत कई सूरत तिलावत कई क़ुरान मजीद जी नंढे में नंढी सूरत जेका सूरत हिकिड़े सहाबी बैतुल्ला जी दीवार ते लटकाए छॾी वॾा वॾा शाइर वॾियूं वॾियूं पंहिंजूं आयतूं ऐं शेर लिखी करे बैतुल्ला ते टंगे छॾींदा हिकिड़े सहाबी संजन खां इजाज़त वठी करे इहा सूरत बैतुल्ला ते लिखी त वॾो शाइर हुजे उन वॾे शाइर आख़िरी लफ़्ज़ लिखियल इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन शानियक हुवल अबतर त उन लिखियो मा हाज़ा क़ौलुल बशर ही कंहिं माण्हू जो कलाम न आहे साईं अची विया आहिनि बस मां शान नुज़ूल बयानु कयां साईं जा चार बचड़ा तैयब ताहिर कासिम इब्राहिम ऐं साईं जा चारई बचड़ा वारे वारे सां वफ़ात कंदा विया साईं जो बचड़ो तैयब भी वफ़ात करियो साईं जो बचड़ो ताहिर भी वफ़ात करियो साईं जो बचड़ो इब्राहिम भी वफ़ात करण जे लाइ साईं जी झोल मुबारक में हो हदीस में चए थो साईं जी अखिल मुबारक मां पाणी पियो हले साईं फरमाइनि था इन्ना बिफ़िराक़िक या इब्राहिम लमहज़ून साईं फरमाए इब्राहिम तुझे करे ॾाढी तकलीफ़ थी आहे तुझे करे तुझी जुदाई जे करे ॾाढो हुज़न पहुतो आहे हदीस में चए थो साईं जा चारई बचड़ा वफ़ात करिया तैयब भी वफ़ात करियो ताहिर भी वफ़ात करियो कासिम भी वफ़ात करियो इब्राहिम भी वफ़ात करियो जेड़ी महिल साईं जा चारई बचड़ा वफ़ात करिया उन महिल मके जे मुशरिकनि साईं जे खिलाफ़ साईं जे शान अक़दस में लफ़्ज़ पिया चवनि उहे चवनि पिया हमेशह पीउ जो वारिस पुटु थींदो आहे
پی مرندو تو پٹنے جی جائے سبرندو لیکن محمد مصطفیٰ جا چارے بکڑا وفات کریا ان محمدن هو الابتر وہ چاہے پیا محمد لندو محمد جو نالو نشان ختم تھی ویندو اے بدو بڑے خان پٹھان جا مسلمانو جیڑی مانا اولاد کے بتا مصیبتی لیا انہاں کے دل جا دینا وارو پہنو جیڑی مانا شاگرد جے متا مصیبتی لیا دل جا دینا وارو استاد ہونو جیڑی مانا کر کل جے بتا کا تکلیف ہی دیا انہاں کے دل جا دینا وارو نجا لیڈر ہونو جیڑی مانا مرید کی کا تکلیف پوچھن دیا مرید کی دل جا دینا وارو انہاں جو مرشد ہونو پر یاد رکھو مسلمانوں جیڑی مانا محمد مصطفیٰ کے خلاف کئی بھی بک کیا تو سنجنگ شان اقدس کے بیان کرارو سنجنگ پارو جواب دینا وارو رب العالمین پاڑو ہوئے نتا تو سبحان اللہ مسلمانوں جیڑی مالا سنجل کی چاہو ان محمدن هو الابتر انہل چاہو تا محمد جو نالو ختم تھی ویندو مسلمانوں رب جبریل کے مکلیا جبریل جی رب جلیل والنی مجھے محبوب کے دلجار مجھے محبوب کے تسلی دے اللہ سورت کوثر محمد مصطفیٰ جو شان میں نازل کیا فرمائی انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رب فرمائے محبوب گھبرانا ما تو کہ کوثر بھی دلوا کوثر جو کھوڑ سر مانا ہوتا ہے کوثر جی مانا خیر کثیر بیا کوثر جی مانا حوض کوثر بیا کوثر جی مانا نبی سنجا صحابہ نبی سنجا یار نبی سنجا مرید نہ صحابہ بھی محبت میں یہ بھی ترجمہ تو کہا انا آتینا کل کوثر مجھا محبوب گھبرانا ما تو کھدنوا صدیق اکبر انا آتینا کل کوثر مجھا محبوب گھبرانا ما تو کھدنوا جناب عمر انا آتینا کل کوثر مجھا محبوب گھبرانا ما تو کھدنوا عثمان دلبر انا آتینا کل کوثر مجھا محبوب گھبرانا ذکر چاری بکڑے ما تو خبرتا ما تو کھدنوا علی شیر خدا خبر ما تو کہ صحابہ دینا ما تو کہ دیوانہ دینا ما تو کہ مستانہ دینا ما تو کہ یار دینا ذکر چار وقتا ایک لکھ 24,000 تجھی روحانی اولاد تجھا صحابان وصلی لربک وانحر محبوب تو نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر ان شانئک هو الابتر محبوب تجھی اولاد بھی کھڑی روحانی تجھا صحابہ بھی اے دو نمبر پہ تو جو نالو بھی کیا مجھے دیوار تے روشن ہو دو اے تو جو دشمن خوار خراب ہوں تو جو دشمن نیستہ نابود ہوں دو یہ مجھا محبوب گھبرانا جاتے مجھو نالو تو جو نالو نماز میں مجھو نالو نماز میں تو جو نالو جنازے میں مجھو نالو جنازے میں تو جو نالو تسبیح میں مجھو نالو تسبیح میں تو جو نالو قرآن میں مجھو ذکر قرآن میں تو جو ذکر اے مجھا محبوب گھبرانا جاتے مجھے ربوبیتا اتے تو محمد مصطفیٰ جی نبوتا مجھا محبوب جاتے اللہ جی ربوبیتا اتے محمد مصطفیٰ جی مصطفیٰیتا محبوب جاتے جاتے تو جو نالو ہو دو مارا بجو نالو ہو دو تو جو دشمن خوار خراب ہوں بدایو نبی سنجو نالو زندہ آئے یا کونے جن نبی سنجی توہین کیا نبی سنجی توہین قدر جو نالو انشاءاللہ کیا مجھے دیا تینے سے نابود ہوں دو اسا نبی سنجی توہین کندے ابو جہل جے متا بھی لعنت کہو تھا ابو لہب جے متا بھی لعنت کہو تھا عتبہ شیبہ جے متا بھی لعنت کہو تھا اسا محمد مصطفیٰ جی گستاخی کندڑ فرعون جے صدر جے متا بھی لکھ لعنت کہو تھا پہنجے محبوب سا محبت کندو انشاءاللہ نبی سے سا پیار کندو انشاءاللہ جیسے چون دا پہنجے محبوب سا پیار کندا سے ہتھ بلند کیو جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ کھان دعائے اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ قبول منظور فرمائے مناسب نتو سمجھا
درگاہ عالیہ قادریہ راشدیہ حالے جی شریف جا روگو روا